Eizo mi sunga pasyanin thupa piain worship lamang zasak ba ba hi sedang tong lathak ni asolowina ki upload ding to akit takte The Amazing Grace Gospel Ministry te na tui khal khwa chelpi bolna nuam takina vanei the to akit takte pasien thuthuk sinapa nongnu sia hi isangam pa thangpu vai gen na pattu to khit takte Bethel Zomi Baptist Church a nungkal ni pinina sia thoni na pasien tu gen na nei theile iwonji pa hi pu paulu ni na zong tu gen na vanei the chi kalimiwa Maranatha Bible College te na taksala men tale khathu lama ai tale pasien thu pa sang chi thu te hi ding hi khale tuina to te en suk pa ding hi le hang asthot loina Eizo mi sunga pasien zasak ma ma hi se thang tong la te ki upload ding hi chi thu ki za hi un sunga lathak pen ni hi dinga hi la pen aphuak se thang tong hi a asa hi le ei kon ngam sunga I the a hi kumyu ji hi ding hi chi thu ki za hi la to ki saina hi la saku takte music tum sak band ina the present band te hi the present band sunga hi le keyboard kebi siamung tong lead guitar sia aung drum siamung boy le bass tum sak hi sia soti ha te hi ding hi chi thu ki za hi la thak pen PTL studio wa ahumu ya asot loina hi serang tong la thak ni te ki upload ding hi chi thu ki za to khit takte The Amazing Grace Gospel Ministry te na tung ding January som ni legiat panina February ade ni khat sungina tui khal khwa Calvary AGP kin zangina chelpi bolna nei dingu hi chi thu ki za hi un sunga hi le hi chelpi thulu ding ina van tunga namin akigir na hiam luka len som neu som ni na sungbul phuina chelpi kinei ding hi chi thu ki za hi chelpi hun sunga speaker the main speaker ding ina Reverend Hallelujah sum hi dinga to khit takte special guest singer ding ina sangam nu sian nuam le worship maka sak ding ina sia mungkip le keyboard tum sak ding ina sia kim pu te hi ding hi chi thu ki za hi chang ina pasien kamalasin na Bangalore Kelvin sangpanang nu sia hi isangam pa lom thangpu vai to ki saina pathuna gending hileng amau classmate te mau tukum boy nga ding final year te sky shina painau panina nungninga ni somle thumni nungnu sia hi a to khit tak changina Bangalore Baptist Hospital a ki puakina tolai panina in tolai panina hunbol na khat nei wa twa he nep hunbol pina sunga tukum amai boy nga pi dinga hi classmate ten MD final year te na ponlai santo na tom the to khit takte Bangalore ma hi Grace Paul pi te na sung ponlai santo sina tom the to khit takte ama sangka pi te hi Calvin Zomi in kwan te na zong si tom na
วนลายสันเลมันบองขัดนับเพเทตัวคิดตักเตะเบเทลโซมีปอลปีนะซงอหิเลปวนลายสันคัดเบเรียนคอลเลจเตนะซงปวนลายสันเจทวยเอบิงกาโลร์เตกิปอลนายซงปวนลายสันตัวคิดตักเตะหิหุนสุงะหิเฮเนพุนสุงะตัวบังงินะปวนลายสันตวมโตอลวงพามนาและอลวงตวมนากิเปเทฮีจิทุกิซาฮีตัวเบกทัมลวินฮีเฮเนพุนสุงะอามัยอสังกานา principal pa hi kelvin principal pa na thugen na nei thea to ke takte academic dean pa na jong thugen na nei the hi chi to ki za hi bek tham lo ina hi un sunga ebc pol pi te na jong manipur pondum to sina tom de hi chi thu te ki za hi to bek tham lo in aluang pen Bangalore panina Guwahati chiang van leng to chang Guwahati panina van leng la ina Guwahati panina Aizawl chang van leng ma to ki pua a to Aizawl atun chiang ina zong isangam mi zo te hi zong ina eizo mi om a hi thei tengina wa don thei wa mu thei na to laya zong hi he ne hun bol na no khat kinei the hi chi to ki za hi to bek tham lo ina Aizawl panina mo to tong payu a chiao chang to chang ina chiao panina zithwaye makai te ki polna to chiao painong pai sukina le pan chang kim chang paina to khit takte le pan chang tung khit takte kol lam panina a hi thei ta zithwaye te ki polna te na mo to ma to vadoni na to bangina aluang te ki pothe hi chi thu ki za hi hiun sunga lamkom kala boina aksana omet lowin zani Tuesday ni Zosuan zota te ten na ahi kolpia inhoi alam nom pe adingin Mercy Myanmar Construction Company apai sai na om den hi ina neo alien design tom te etlom tak le amon hoi pen le azat nom pen ding ina akilam sak den hi van zat te zong a hoi pen le atom be pen ding ina kigel sak den hi da sep na te nisimina kivil dena intek te lungkim na ma ulpu penina akineten hi wai manina zoson zota te adingin MMC phone number ni nga kwa khatsagi nga gugli kwa WhatsApp le faiba adingin wa nga kwa ni nga thum pem kwa ade som ni le sagi ni tak nai koina amai ain luma aluang te nuam takedang tung the hi chi tu ki sa hi bek tham loina ade som ni le kian ni kolgam nai ni ina hene tutpi na hun te ki nei theya yun sunga polpi sunga om sia siama te hi zongin amai lom le gol te khem pe hi zongina a hi thei tengina mi pi a hi thei bangina hene tutpi na hun bol na ki nei theya to te pasianom pina to nuam takin ke zo the hi chi thu ki za hi to khet takte Kalimyu Bethel Zomi Baptist Church Teina Nungkal ni pini somni lengani na Siathon event thangkan thon ina main service a pasien tugen na nei theya akikhom campaign zong saknop saina pasien kha siang thom pina tonom ki sama ma hi chi thu ki za hi un sunga a hi le ei zomi sunga adiak diakin kham tungama dingina imuan isuan khat a hi pu paulun min thangjong hi biak pek na sunga kial the hi chi thu ki za hi bek tham loina hi service un sunga pu paulun in jong thugen na nei theya aki khom malkhin
กิมขัดเจียดทับเปียกนาและทุเกนนาในเทฮีจิทุกิซาฮีตุคิดตักเตกาลิมิวมรณทาไบเบิลคอลเลจเตนะตักสาลามิตะเลขาทุลมาหิตะเลทุภาสังจินาสุงะนุงินะ US สาวมาฮีรเวนวานุนทังินะจิงสังเชเปล service ะปัสยันทุเกนนาในเทฮีจิทุกิซาฮีฮิอุนสุงะหิเลเสียไปนะคาลัมโตหันทนนาปัสยันทุเกนนาขิดตักเตสังนาปังเข้มเปและสังเสียเข้มเปอุซงตักษาอันลิมมะวะและเมลิมมะมะโตฟากาสังเสียเตและสังนาปังมิมัลคัสซิมินซงนวมสมะมะฮีจิทุกิซาฮี